Pčele i jabuka. 1. maj. Skupljaju nektar i polen. Vrijeme za postavljanje skupljača polena. Idemo vidjeti da li valja ono što smo pravili kad postavimo. Dobar dan, pčelari. Danas ćemo izvršiti montažu skupljača polena koji smo sami pravili. Tražeći ideje, naišli smo na više varijanti. Jedna od njih je ovako jednostavna. Naravno, ovo smo mi dorađivali, improvizovali, stavili odozgo ovaj limi najlon u slučaju kiše, da ne bi se kiša slijevala. Druga varijanta je malo komplikovanija. Tu pčele ulaze, ostavljaju polen koji propada kroz ovu donju rešetku i upada u laticu. Ovamo se kači na podnicu i na poletaljku. Sad, pčelari imaju različita i podijeljena mišljenja. Neko je za podnice sa ugrađenim skupljačima polena. Neko kaže da su ove vanjske više higijenske i čistije. U principu nemamo neko iskustvo, ali ćemo u svakom slučaju kada montiramo ove vidjeti kako se one ponašaju i šta ćemo na taj način dobiti. Ništa, idemo sad na montažu pa ćemo nastaviti snimanje kad ih montiramo. Pčelama će trebati određeno vrijeme sigurno da nauče ulaziti ovdje,
Privremeno smo, dok se pčele ne nauče, zatvorili ovo leto na matičnoj rešetki, da bi se pčele manje zbunjivale. Kao što vidite, postavljeno prije par minuta, već unutra upada polen. Znači da radi. Slično smo postavili i na ovu košnicu. Ovo je druga varijanta, druga izvedba. Prije manje od par minuta unutra se nalazi polen raznih boja. Kažu da je izuzetno zdrav. To je to. Medno. Prošlo je 3 sata od postavljanja skupljača polena. Sad ćemo napraviti malu kontrolu da vidimo šta su to one skupile. Pčele su se prilično smirile. U principu naučile su šta, kako, gdje i kuda. I u tom smislu sad imaju manje problema. Hajde da napravimo kontrolu, da vidimo šta su to one skupile do sad. Znači za neka 3 sata otprilike ovo su vrijedne pčelice skupile. Toliko polena su skupile za neka 3 sata. Lijepo. I ove ovamo su se smirile. I one su našle i riješile taj problem. Dobro, one su skupile malo manje. Kod njih ima raznih boja, baš svakakvih boja. Ali rade vrijedno.